Umsamo ke bafowethu uyikho konke phezulu kwempilo yomuntu. Uma ukhohlwa yiwona okwazi ukuthi ukhohlwe impilo yakho uqobo. Kodwa uma ukhumbula umsamo unakekela, okwazi ukuthi unakekele impilo yakho, unakekele izinto zakho. Konke empilweni yakho kuze kulunge kudinga ukuthi umsamo wakho uhlanzeke, uqonde, uthakase ngawe. Yingakho ngithi angikuveze kuba unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini ukuthi masikhuluma ngomsamo asikhulumi ngenye into kodwa sikhuluma ngethongo. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto, amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje insizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Inabelembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu nodadewethu ukuthi ngifike la ku-channel ethu enkulu impunga yesintu TV. La sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Uzokhumbula bafowethu ukuthi ngezikhathi zasendulo okhokho bethu babekhumbula ngaso sonke isikhathi ukuthi umsamo iwona okhiye. Umsamo iwona oyikho konke nokwenzela konke. Omunye umuntu ukathatha ithemba alibeke entweni yakhe akhohle ukuthi ithemba lakhe kufanele ukuthi alibeke ethongweni. Uma ithemba lakho ulibeke ethongweni noma ulibeke kumsamo wakho uzokhumbula masibhala lapha kwencwadi esihloko sithi indlela yesintu sikwenze kwawunogwaja omhlophe ugijima ehlungwini ukuthi masikhuluma ngomsamo asikhulumi ngenye into kodwa sikhuluma ngethongo. Okwazi ukuthi umuntu umekhuluma ngomsamo umethu umsamo awulungile indaba isuka isethongweni isuka ingekho kwenye indawo. Kubalekile ke bafowethu ukuthatha ithemba ulibeke emsamo wakho ulibeke ethongweni lakho ukuze izinto zakho zizokwazi ukuthi zenzeke. Uzokhumbula ukuthi uma ulahla umsamo wakho ekuyithongo lakho uzoguqa uthandaze kungenzeki okuthandazelayo ngoba ulahle wena ithongo lakho ulahla umsamo wakho into ewukhiye phezulu kwempilo yakho. Uma ulahla ithongo lakho uzophuma uye kumelapho indabuko kanti uyakwisigebengu esizofike siqole emva kwaloko into zakho ungakwazi ukuzibona ziya phambili. Uma ulahla umsamo wakho uzowuthatha umuthi kumelapho indabuko ungasebenzi ngoba wena ukhohlwe umsamo wakho ukhohlwe ithongo lakho. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi imsamo yethu kube yiyona nto ehlala siyiqhakambisa ngaso sonke isikhathi. Amathongo wethu kube yiwona ehlala siwabeka phambili ngaso sonke isikhathi. Uma uphuma uye emphelandaba kwimpunga yesintu uphuma uya kumelapho wendabuko ngenhloso yokobheka okuthile okanye ngenhloso yokuphuma uyokwelashwa ukugula okuthile osukunako. Ungakhohlwa phela ukuthi kufanele ukuthi uqale ubike kuqala. Uma kuwukuthi ukude nasekhaya ungawamisa amakhandlela uphahle ukhulume namathongo akini uwabikele ukuthi kusasa ngiyaphuma ngiye endaweni ethile ngiye emphelandaba ngiyacela ukuthi nihambe nami lenkinga engikhungethe mangihlala phansi nempunga yesintu sikwazi ukuthi siphume nesisombululo. Ngiyaphuma njengamanje ngifuna ukobheka nangumhlola engubonile ngoba bafowethu nodadewethu ngezikhathi zasendulo umuntu engavela aphuma athi uyakohlola kodwa wayeyakohlola ngoba naku kukhona isige esithile asibonile ekhaya noma phezulu kwempilo yakhe bese athatha induku ahamba athi uyohlola. Lemphelandaba ke bafowethu ukuthi nasihlole kodwa umuntu umefika sike simcele ukuthi njengoba ucabanga ukuthi kufanele ubone impunga yesintu yini lento ekwenza ukuthi ufuna ukubona impunga yesintu. Ake sikhulume ngaleyo nkinga. Omunye umuntu kathe nenkinga eyazi bese ahamba ekohlola. Uhlolelane kubeni inkinga uyazi. Yithi mawufika kulowo muntu loyo fika uyethula inkinga yakho angaza kuhlolele ngoba uzobona ezinye zezinto ugcina ulungisa zona ungasayilungisi lento kade uyizele othola ukuthi iyona le kade kubambile. Angageqike bafowethu amagula ngeimpunga yesintu ngoba ngemuke labe ngikhona bafowethu nodadewethu bengifisa nje ngeimpunga yesintu ukuthi bafowethu nodadewethu
umsamo wethu asubeke phambili. Umsamo wethu uyikho konke. Kukhona umuntu othola ukuthi uyasonta kakhulu, uyathandaza, azaqambela uNkulunkulu amanga ukuthi uNkulunkulu akasebenzi, uNkulunkulu into engekho. Kanti hayi ngoba nako kunjalo, inkinga ukhohlwe umsamo wakhe. Uma umsamo wakho ungalungile, umsamo wakho ungcolile, izinto zakho ngeke zikwazi ukulunga. Kunabantu othola ukuthi baphuphunyelwa izisu, omunye intombi yakhe yakhipha isisu. Umsamo wakho ungcolile makunjalo, uzokhumbula ukuthi wena siqu sakho umsamo wakini, ngoba emzimbeni wakho kunabantu bakini, emzimbeni wakho kunezithunywa zakini ezikwembethe. Ngenkathi manje uhamba nethunzi elimpisholo emzimbeni wakho, izinto zakho azikwazi ukuthi zenzeke ngendlela ekuyiyo. Kubalekile ukuthi uxhumane nabantu abafana nabompunga nabo bonke abelaphi bendabuko, bakunika umhlahlandlela okanye bakulekelele ukuthi mawufuna ukuhlanza isimo sethongo lakho, isimo somsamo wakho emzimbeni wakho, wenza njani ukuze izinto zakho zizokwazi ukuthi ziye phambili. Uzokhumbula ukuthi abanye abantu benza izinto ezigcine zingcolisa imsamo yabo okwamathongo abo. Uma imsamo yabo isingcolile, uthola ukuthi abadluli kuleso sigaba. Kunomuntu nje kudinga ukuthi enze inhlambuluko yakhe yedwa, enze inhlambuluko, ahlambuluke ethongweni, ngoba amacala abafowethu nezinto ezimbi esizenzayo ziyawungcolisa umsamo wethu. Ngenkathi ngcola umsamo wethu, izinto zethu ngeke zeziqonde. Uthola ukuthi wena izinto uyazifisa indlela eyaphambili, kodwa manje indlela eyaphambili awukwazi ukuthi uyihambe. Kubalekile-ke bafowethu nodadewethu ukuthi wena njenganomuntu, isimo sakho somsamo uhlale ngaso sonke isikhathi usigcine sihlanzekile. Zikhona-ke indlela ekwenziwa ngazo ukuthi umsamo wakho uhlale ngaso sonke isikhathi uhlanzekile. Angikhulumi ngegceke, ngoba abantu abaningi uma kukhulunywa ngomsamo bazi ukuthi kukhulunywa ngaleya ndawo esemsamo engenhla. Mawufunda incwadi indlela yesintu, kukhona isihloko esibhale ngaso sathi ingqikithi yomsamo. Sakuvezela mbukelo wempunga yesintu TV ukuthi ingqikithi yomsamo ikuphi. Ingqikithi yomsamo isethongweni. Umsamo ke bafowethu uyikho konke phezu kwempilo yomuntu. Uma ukhohlwa yiwona, okwazi ukuthi ukhohlwe impilo yakho uqobo. Kodwa mawukhumbula umsamo, unakekela, okwazi ukuthi unakekele impilo yakho, unakekele izinto zakho, konke empilweni yakho kuze kulunge, kudinga ukuthi umsamo wakho uhlanzeke, uqonde, uthakase ngawe. Yingakho ngithi ngikuveze kuba unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini ukuthi masikhuluma ngomsamo asikhulumi ngenye into, kodwa sikhuluma ngethongo. Hayi mbukelo wempunga yesintu TV. Mawufisa ukuthi uzohlala phansi nathi siyimpunga yesintu emphelandaba, inombolo lezo lokuzibona zivela, ushayela zona bese senza uhlelo lokuthi ufike emphelandaba sizoxoxa, sichushisane, siyasho nesintu sithi injobo enhle ithungelwa ebandla. Uma futhi ukuthi uyafisa ukuzitholela incwadi zethu ezinolwazi besintu olujulile, uyakwazi futhi ukuthi usithinte kuzona inombolo lezi, senze izinhlelo zokuthi sikuthumelele zona noma ngabe uphesheya kwezilwandle. Nawe kubalekile ukuthi ulwazi olufana nalolu ube nalo, uligcine, ngoba kusasa uyokwazi ukuthi ulidinge. Uma usulidinga uyokwazi ukuthi ulithole uma kuukuthi incwadi usunazo. Ngiyacela ke bafowethu nodadewethu ukuthi siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese sithi nje impunga. Inasa ngaze ngife